Nongeye kugusuhuza aho ukurikiye Indatwa TV, nkwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uri hose ku isi. Nk'uko bisanzwe, uyu ni umwanya tubagezaho amakuru aba aramutse avugwa hirya no hino ku isi, aho uyu munsi akaba agiye kwibanda kuri ibi bikurikira. Perezida wa Sena yasabye ab'i Rubavu kwirinda ingengabitekerezo ikigaragara muri Congo. Abawufisiye 74 ba gisirikare, polisi n'urwego rushinzwe igorora basoje amasomo yo kuyobora. Naho i Huye, imibiri 642 y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi yashyinguwe mu cyubahiro. I Rutsiro ho umusore wari uryamye yakubiswe n'inkuba arapfa. Abakozi 4 b'ibitaro by'akarere ka Nyanza batawe muri yombi nyuma yo guha serivisi mbi umubyeyi utwite bikamugiraho ingaruka. I Rucuro, General Makenga yasoje amahugurwa y'abandi bakadere ba AFC M23 barenga 500. Naho Joseph Kabila we yamaze gufatirwa ibihano na Amerika. Ni mu gihe Kisangani urukiko rwa gisirikare ruri kuburanisha abasirikare 84 ba FARDC bakurikiranyweho guhunga urugamba no gupfusha ubusa amasasu. Amerika yo yabuze ayicira n'ayimira maze yiyambaza ibindi bihugu ngo biyifashe gufungura umuhora wa Hormuz. Mu karere ka Nyanza, itsinda ry'abakozi 4 b'ibitaro by'ako karere barimo umuganga n'ababyaza 3 batawe muri yombi bakekwaho guha serivisi mbi umubyeyi witeguraga kubyara bikamuviramo ingorane. Ibi byabaye mu 2025 ariko umubyeyi yageze ikirego ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha vuba. Abo baganga bahita batabwa muri yombi ku wa 28 Mata 2026. Bivugwa ko hari umubyeyi wari ugiye kubyara ajya ku bitaro by'akarere bya Nyanza ntiyitabwaho uko bikwiye n'abaganga, ibyatumye umwana we avuka atuzuye ndetse hashize igihe gito arapfa. Nyuma y'uko Perezida Kagame anengeye abaganga bo mu bitaro byo mu karere ka Karongi bahaye serivisi mbi umubyeyi wari utwite agapfa, ibi byahise bikangura uyu mubyeyi ahita ajya kurega abaganga bo mu bitaro bya Nyanza ngo babibazwe. Aba baganga bahamagajwe kwitaba ubugenzacyaha kuri sitasiyo ya RIB ishami rya Busasamana riherereye mu karere ka Nyanza, maze bahita batabwa muri yombi ngo bakorweho iperereza. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Nyanza, Kajyambere Patrick, yavuze ko abo baganga bamaze iminsi 3 bafunze aho bari gukorwaho iperereza. Yakomeje avuga ko abaturage bakwiye gukomeza kugaragaza aho babona serivisi zitameze neza, yibutsa n'abatanga serivisi kujya bashyira umutima ku kazi kabo mu gukomeza guharanira iterambere igihugu kirangamiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabuze ayo zicira n'ayo zimira, zisaba ibihugu bitandukanye kuyifasha gufungura umuhora wa Hormuz wafunzwe n'ingabo za Iran zigamije kugira ngo udacamo ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga. Ubu busabe bwatanzwe mu gihe igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli gikomeje gutumbagira, kuko igiciro cy'akagunguru kabyo cyarenze $120 kandi hari impungenge ko iri zamuka rizakomeza mu gihe Hormuz itafungurwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yagaragaje ko ibihugu bizagira uruhare mu ifungurwa rya Hormuz bizahurira mu ihuriro ryahawe izina Maritime Freedom Construct, rizaba rifite ububasha bwo gukumira icyo ari cyo cyose cyahagarika ubwato bunyuramo. Ibiro ntaramakuru Reuters
byatangaje ko ibihugu birimo Ubufaransa n'Ubwongereza byaganiriye niba byajya muri iri huriro, byanzura kurijyamo ariko nyuma y'intambara ya Amerika na Iran yatangiye tariki ya 28 Gashyantare 2026. Iran yatangiye guhagarika ubwato bunyura muri uyu muyoboro ubwo Amerika na Israel byayishozagaho intambara. Ibi byahungabanyije bikomeye isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peteroli, ibiciro byabyo bitangira kuzamuka. Muri Mata 2026, Amerika nayo yatangiye gukumira ubwato buturuka mu byambu bya Iran mu kigobe cya Persike mu rwego rwo kuyishyiraho igitutu kugira ngo ifungure uyu muyoboro unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli. Ku wa 29 Mata, Iran yatangaje ko mu gihe umutekano wayo ukibangamiwe izakomeza gufunga Hormuz kandi ko Amerika nikomeza guhagarika ubwato buva mu byambu byayo izafata ingamba zikomeye za gisirikare. Reka amakuru yacu tuyahere i Rubavu, aho Perezida wa Sena yifatanyije n'abaturage n'abandi bayobozi mu gushyingura imibiri y'abavandimwe babiri yabonetse, asura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Komine Rouge rubitse amateka agaragaza ubugome n'ubukana Jenoside yakoranywe mu cyahoze ari Perefegitura ya Gisenyi, asaba kwirinda ingengabitekerezo ikigaragara muri Congo. Mu ijambo rye, Perezida wa Sena Kalinda François Xavier yongeye gushimangira ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ari inshingano ya buri wese kugira ngo twirinde icyakongera guhungabanya ubumwe bw'Abanyarwanda. Yasabye abaturage ba Rubavu n'ab'Intara y'Uburengerazuba muri rusange kongera imbaraga mu kurushaho kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho abateguye Jenoside n'abayishyize mu bikorwa benshi bahawe indaro bakibumbira mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR uri ku isonga mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere. Naho i Nyakinama, Umugaba Mukuru w'Ingabo z'u Rwanda Jenerali Mubaraka Muganga yayoboye umuhango wo gusoza amasomo y'abofisiye 74 bo mu ngabo na polisi by'u Rwanda ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora, barangije neza amasomo yamaze ibyumweru 22. Ni amasomo y'icyiciro cya 26 ajyanye no kuyobora abasirikare n'imirimo bijyana akorwa na ba ofisiye bakuru, yabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare Nyakinama mu karere ka Musanze. Muri abo bayarangije harimo abasirikare b'abagore 5. Aya masomo yafashije abasirikare bayakurikiye kunguka ubumenyi bwo kuyobora ibikorwa bya gisirikare kugeza ku rwego rwa burigade ndetse no gukora neza imirimo y'ubuyobozi n'igenamigambi rya gisirikare. I Huye, imibiri 642 y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi yashyinguwe mu cyubahiro. Imiryango yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu karere ka Huye, Umurenge wa Ngoma, irasaba abaturage bose baba bafite amakuru y'ahajugunywe imibiri y'abishwe kuyatanga kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Ibi babisaba mu gihe nyuma y'imyaka 32 Jenoside ibaye hakiri abatari babona ababo kandi ababishe bazi aho imibiri yabo iri. Abafite ababo bishwe babigarutseho kuri uyu wa Kane ubwo hibukwaga ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Murenge wa Ngoma. Umuhoza Claire wa Buzabe avuga ko nyuma y'imyaka 32 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, abarokotse benshi bagikomeje kugendana ibikomere byo kutamenya amakuru y'aho imibiri y'ababo iri.
Umuyobozi w'Akarere ka Huye Sebutege Ange yongeye kwibutsa abaturage ko gutanga amakuru y'aho imibiri iri atari icyaha, ko ahubwo icyaha ari uko imibiri yaboneka bigaragara ko hari uwahishe amakuru nkana kandi abishaka. Meya Sebutege yagaragaje ko mu mwaka wa 2024 habonetse imibiri irenga 2,000 hakurikiranwa abaturage 4 bari baranze gutanga amakuru ndetse barabihanirwa nk'uko amategeko abiteganya. Mu mwaka w'2025 habonetse imibiri 401 hakurikiranwa abaturage 4, 3 muri bo bamaze gukatirwa n'inkiko. Muri uyu mwaka wa 2026 hamaze kuboneka imibiri 642, ubu hakaba hakurikiranwa abaturage 3. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice yashimiye abarokotse Jenoside ku rugendo rukomeye bakoze mu myaka 32 ishize, rwuzuyemo ibikomere n'ubutwari bwo gutanga imbabazi zitagira ikiguzi. Yakomeje avuga ko kudatanga amakuru ku byaha bya Jenoside ndetse n'amagambo mabi y'ingengabitekerezo ya Jenoside bigira ingaruka ku bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, kandi ko igiteye inkeke ari uko ibi unabisanga no mu bana bato. Yasoje asaba abayobozi ko ikibazo cyo kudatanga amakuru muri Ngoma abayobozi bakwiye kukigira umwihariko kuko buri mwaka haboneka imibiri myinshi, bityo ko ibi bikwiye gutanga umukoro ku bayobozi wo kurushaho kwegera abaturage bakabigisha binyuze mu biganiro bya Ndi Umunyarwanda no kubasaba kubohoka bakavuga ukuri kugira ngo hashyingurwe Abatutsi bose bishwe muri Jenoside biciwe muri aka gace. Reka twerekeze mu karere ka Rutsiro aho umusore witwa Nshimiye ufite imyaka 21 wo mu murenge wa Mukura yakubiswe n'inkuba ubwo yari aryamye arapfa. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rukondo, akagari ka Kageyo, mu masaha y'ijoro rishyira kuwa 30 Mata 2026. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yemeje iby'aya makuru. Yaboneyeho gusaba abaturage kwibuka ko mu bihe by'imvura bakwiye kwirinda kugama munsi y'ibiti, gucomeka ibyuma ku mashanyarazi nka telefone, gufata ku byuma cyangwa kugenda mu mvura, n'abana kudakinira mu bidendezi by'amazi igihe imvura igwa. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Reka twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umugaba mukuru w'ingabo akanaba umuhuzabikorwa wa gisirikare mu ihuriro rya AFC M23, General Major Sultan Makenga kuri uyu wa kane tariki ya 30 Mata yayoboye umuhango wo gusoza icyiciro cya 2 cy'amahugurwa y'ingengabitekerezo agenewe abanyamuryango ba AFC M23 bazwi nk'abakadre. Aya mahugurwa yiswe Initec 002 Uongozi Bora yitabiriwe n'abakadre babarirwa muri 534. Yaberaga mu kigo cy'amahugurwa cya Kanombe giherereye muri teritwari ya Rutsuru. AFC M23 ivuga ko yateguwe mu rwego rwo gukomeza kubaka no gukomeza imiyoborere ya politike n'iy'ubutegetsi bw'uyu mutwe. Aba bakadre bitabiriye ariya mahugurwa baturutse mu bice bitandukanye bigize teritwari ya Rutsuru, birimo za Gurupoma, imijyi na santere z'ubucuruzi bigize iriya teritwari. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko binyuze muri iki gikorwa ririya huriro ryongeye kugaragaza ubushake bwaryo bwo guteza imbere imiyoborere ishingiye ku myitwarire myiza,
ubumenyi bwa politike n'ubwitange ku gihugu. General Makenga mu mpanuro yagejeje kuri bariya banyamuryango yashimangiye akamaro k'ingengabitekerezo nk'ishingiro ry'ibikorwa bya politike n'igisirikare bifite umurongo uhamye. Yasabye kujya bagaragaza indangagaciro zirimo inshingano, ubunyamuryango, kwegera abaturage mu kazi kabo ka buri munsi mu gihe igihugu kiri mu bihe by'intambara yavuze ko byatewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. AFC M23 yavuze ko uriya muhango ugaragaza kandi ubushake bwa AFC M23 bwo gukomeza gushinga imizi mu bice igenzura no kuzamura abayobozi bashya baho bashobora guteza imbere umushinga wa politiki uhamye utandukanye n'imikorere yanenzwe y'ubutegetsi buriho i Kinshasa. Abakadere ba AFC M23 basoje amahugurwa kuri uyu wa Kane bariyongera kuri bagenzi babo bayasoje mu cyumweru gishize. Amakuru avuga ko aba bayobozi bagomba koherezwa mu bice bitandukanye AFC M23 yabohoye ndetse n'ibyo iteganya kuzabohora mu minsi iri imbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafatiye ibihano Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'iki gihugu rushinzwe imari nirwo rwatangaje ko rwafatiye ibihano uriya mugabo wayoboye Kongo Kinshasa mu gihe cy'imyaka 18. Ni nyuma y'uko leta ya RDC yakunze kumushinja guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 umaze imyaka irenga 4 uri mu ntambara nayo. Mu mwaka ushize urukiko rukuru rwa gisirikare muri RDC rwakatiye Kabila igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu, kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Byari nyuma yo kugaragara mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23. Usibye kumukatira urwo gupfa, leta ya RDC yafatiriye imitungo ye yose ndetse inasesa ishyaka rye rya PPRD. Amerika ivuga ko yagarutse muri RDC afite umugambi wo guhungabanya guverinoma ya Kongo binyuze mu guha ubufasha AFC M23. Ivuga kandi ko yaba yarahaye ubufasha bw'amafaranga AFC mu rwego rwo kugira ngo uruhare rwayo rwa politike rugaragare mu burasirazuba bwa RDC. Washington kandi yamushinje kuba yarashishikarije abasirikare bo mu ngabo za leta ya Kongo kuzivamo bakiyunga kuri AFC ndetse no kuba ari gutegura kugaba ibitero kuri FARDC aturutse mu mahanga. Ikindi ngo ni uko yaba yaragize uruhare mu gushyiraho umunyapolitiki utavuga rumwe na perezida uriho kugira ngo yisubize ijambo muri guverinoma. Ku bwa Washington, Kabila yafashije AFC na M23 mu buryo bw'ibikoresho, ayitera inkunga cyangwa ayiha ubufasha bw'ibikoresho, amafaranga, ikoranabuhanga cyangwa ubw'ibikoresho na serivisi. Kabila ntacyo aratangaza kuri biriya bihano. Icyakora uyu mugabo amaze igihe agaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yita ubw'igitugu bugomba kuvaho nyuma yo kubushinja kuba bukomeje gukora amabi menshi no kubabaza abanyekongo. Ikisangani, urukiko rwa gisirikare ruri kuburanisha abasirikare 84 bo mu ngabo za FARDC bakaba bakurikiranyweho guhunga inyeshyamba za AFC M23 ubwo bari bahanganye nazo ku rugamba. Abo basirikare baregwa ibyaha birimo guhunga umwanzi, kwica amabwiriza ya gisirikare, kwigumura no gupfusha ubusa amasasu. Uru rubanza rukaba rwaratangiye ku wa kabiri tariki ya 29 Mata. Aba basirikare bari kuburanishwa
babarizwaga muri batayo y'ibihumbi 3,415 ya FARDC yakoreraga i Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubushinjacyaha bubarega ko basubiye inyuma ubwo bari bahanganye na AFC M23 mu gace ka Rutoboko. Buvuga ko kandi nyuma yo guhunga batangiye kurasa mu kirere nubwo bari babibujijwe n'ubakuriye. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko kwigumura kwa bariya basirikare kwatangiye ubwo bishyuzaga amafaranga y'umushahara batahembwe. Umuyobozi wa zone ya 3 ya gisirikare babarizwamo niwe wiyambaje ubutabera mbere y'uko batangira gukurikiranwa. Bijyanye no kuba ari benshi, umunsi wa mbere w'iburanisha rya bariya basirikare wibanze ku kugenzura imyirondoro yabo. Ku wa mbere tariki ya 4 Gicurasi nibwo iburanishwa ryabo rizasubukurwa. Ni n'aha dusoreje amakuru yacu muri iki gitondo, reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uri hose kandi uhahe uronke. Ndakwibutsa ko kugira ngo udacikwa n'amakuru yacu, icyo usabwa gusa ari ugukora subscribe ndetse na like, ubundi amakuru akakugeraho 5 kuri 5. Gahunda ni akagaruka, ciao.